veliki pozdrav svima ljudi, Balkan News ovdje, dobrodošli u novi video, a danas ću pričati jednim jako zanimljivim temama, tako da pre jednog videa vi obavezno ostavite like i subscribe kako biste bili obavešteni o najnovijim dešavanjima sa balkanske YouTube scene, pa da ne dužim intro, hajde s odmah bacimo na video. A Baka Prasi izbacio novi video na svom kanalu kojim je vozio Nissan GT-R koji košta preko vrtoglavih 100.000 eura, što se složite sa mnom uopšte nije mala cena. Koliko sam mogao da primetim, Baka je dolazio na tu stazu gdje će voziti i tamo ga je sačekao jedan čovjek i Baka je morao da identifikuje sve koji su sa njim u autu i oni su sve to napred već imali zapisano. Što je jako čudno, kao da dolazi u neko high security mesto, a ne na reali stazu koju treba da vozi auto, a sada možete pogledati auto koji će on voziti. Čekaj da ga uparkiram lagano, pa ugasi kola. Znate, kupio sam nova kola od YouTube-a, hvala vam svima što me podržavate ovoliko, znači sve ovo zahvaljujući vama, volim vas puno, skoro kao ova kola. Danas smo tu na navaku i danas ćemo se vozimo u ovim kolicima, znaš, sakri tablice, blurujemo tablice, jel tako? Blurujemo tablice, da ne moraš da bluruješ, koliko sam ja dobar čovjek, a ložim te glupan ima da edituješ, da? Baka je prvi krug seo sa tim gospodinom koji ga je tamo sačekao i odmah su krenuli, a prvi krug gdje se Baka proveo kao na roller coasteru i tako mu je bila i reakcija, mislim da se nije iskreno uplašio već da je glumeo, kako bi bilo zanimljivije, ali dobro, a onda je došao deo klipa gdje Baka vozi na kojem sam se ja molio za njih, jer ne znam baš kako Baka vozi, ali dobro, osim što je promašio jednu krivinu i pogledajte sami na što je to ličilo, šta mi ja pričam. Ne, slobodno drži gas, daj gas bre. Polako sad, ajde. Idi još slobodno, ajde. Reci kada koči! Idemo preko 200, ideš na 210, koči jako, ali moraš jako, znači ne može tako. Tako je. Smijem da stisnem jako? Idi, tamo ideš, ne odao, tamo. Tamo? Da, pa išao si 210 sigurno. Baka Prasi najbolji otaci čodo su izbacili pesmu koju su pevali o poznatom lancu teretana Ahile i pesma je iskreno dobra, mada sam siguran da je pesma sponzorisana od strane Ahileja, ali nema veze jer je pesma sama po sebi odlična. A kada smo već kod pesama, Rajki je izbacio reakciju na Bakinu pesmu i na početku videa je rekao da njegova nova pesma izlazi sledeće subote i kaže da pesma grmi i da nije distrek, već baš pesma, i najavio je da izbacio jednu parodiju uskoro, tako da izgleda se Rajki baš trudio posljednje vreme oko YouTube-a i to mu se lepo vraća po pregledima i svemu ostalom.